si jano genda iraman nu ya saya galok singgung bunda ngatun galok singgung komen ngatun beko singgung ha potongan nu ya duku sak juat nama ko duku sak juta duku sak juat og nende tadi dia kicum sida tapi sila bunda ngadukut luyen ha potongan nu ya ha beko beragam ngatun ko sudah ko beragam ngatun tu beragam ngako beko catrimo padahal ko galok beragam na aman ko galok singgung dia ko da baimo dia ko da dukut dia ko ngarak jawab dawam ha co ako mau singgung dah persih koyawi sekejut dukut sekejut ba dukut sekejut nenek tadi dia be cum kicum ha dah sila bunda ngan tuan dawa bunda ngan dukut dawa potongan nu ya Luk mada ngak kau aman ko galok singgung jiba ko bunda ngan tuan aman ko galok singgung ai bunda ko ngan sesama binatang di sama dukut dia ha ca sesinggung dah lo ko singgung ngan koi mange mo mange semu dua ko si jano iraman nu ya se lo bunda ngan tuan tapi singgung cata bunda ngan ko kalau bunda ngan tuan oi duku sekejut ko ya gnen dia koi ko gnen dia tadi di by temen dia langsung kucum tapi sila bunda ngan dukut luyen potongan nu nyo dah oi duku sekejut